Pozdrav dragi gledalci, ja sam Milija, a ovo je još jedna od Airsoft recenzija Airsoft Shopa Srbija. Danas vam predstavljamo Glock 17 i rešili smo da uradimo nešto što mislim da još niko nije uradio, bar ja ne znam za to. Uradit ćemo upoređivanje replike Glocka 17 i pravog Glocka 17. Riječ je o Army Glock 17 pištolju, kompletno licenciranom, znači sve oznake koje postoje na pravom pištolju i na replici ovog pištolja su tu prisutne. Znači Glock, model broj 17, 9x19, Made in Austrija i svi oni detalji koji doprinose vernosti ovog modela. Reč je o gas blowback pištolju, što će reći da imitira opaljenje pravog oružja i donja navlaka ide iz prednjeg u zadnji položaj i simulira opaljenje. Sa jednim punjenjem okvira moguće je paliti oko 40 do 50 hitaca, praktično 2 puna okvira, s obzirom da u okvir staje 24 kuglice. U nakrećenim crtama, istorijat Glocka 17 pravog pištolja počinje 1980. kada je austrijska vojska objavila tender za nabavku novog ličnog naoružanja za svoju vojsku. 82. je austrijski Glock, koji je do tada pravio viljuške noževe, verovali vi ili ne, napravio Glock 17. A to je ovo čudo, u verziji 1. Glock 17 postoji skoro 35 godina. Za tih 35 godina doživeo je svoje 4 revizije. Kako je koji model se pojavljivao i kako se potrebe vojnih formacija i policijskih formacija kroz istoriju menjale, tako se i on menjao. Trenutno u upotrebi su na našem tržištu Glockovi generacije 3, što je ovaj ovde primjerak koji vidite, i u posljednje vreme su se pojavili Glockovi generacije 4. Razlika koju sam ja primetio kao neki puki amater je u hand gripu. Naime, kod generacije 4 je moguće smanjiti i povećati debljinu zadnjeg rukohvata uz pomoć nekih dodatnih pločica. Model koji je ovde danas kod nas je verzija 3, tako da nema tih pločica, a i model koji mi predstavljamo, Glock 17 proizvođača Army, je isto verzija 3, tako da to nećemo porediti. Sad ćemo testirati Army Glock 17. Mjau. Težina pravog pištolja je nekih 750-800 grama, ali bitno je napomenuti da je to težina praznog pištolja. Težina naše replike napunjene kuglicama i plinom je nekih 750 takođe do 800 grama, što je verno originalu. Raspitao sam se malo, a i sam sam proverio, kasnije ćete videti, težina Glocka sa punim okvirom je već negde oko 950 skoro do kilogram sa okvirom od 17 metaka. To bi bilo sve za ovaj put. Vidimo se vrlo skoro. Pozdrav!